Ma'am, from Zari, don't improve impact news. Nay, Raj Nongthombam, Manung, Hutna, Saturday night show. The Ma'am, Mutram, Nokchering, a Sigi, Saturday night show, Sigi, shows to put a big against the sea, Manipuri Sumang Kumhaigi, Inama, Manipuri Sumang Kumhaigi, Tampayai, and also Munanisani. Ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages, please put it together for DEEPSON SENJAM, aka Pandum. After this one, welcome to Saturday night show. Thank you so much. She Manung program sida ay gusto rin yung bibigyan kita magta Impact TV may kayo so yung na ikot ng kurum jadi. Okay. Okay, ang nga ito ahan ba sidi ming dito magser game ming se okay DEEPSON SENJAM na dong kanal gadi lere but atu bo family da suri imanab ki circle da suri nyam na so tare ka he na kanai sidi Pandum hai ming se kanai Pandum hai ming se ko mai lakim si po kano ne ko ini am kakle me okay ama si hujik mayum pan gre kano da kurai site pro na ko adu da ay si pok mo tam da ko gi sam ga siyam ka hena hauda bai tare koi pura ngok so ngor ga sam ga mai na yaw da bu da koi pan khok tok ki bado adu man ba ko adu de ma sim pan man de pan khok man de ngoni kya da pazari ni ngoni ka na ga adu mai na ha ga koi ini de na ko ma da mai na pan dum main thom de dim sat ki be ni pan dum se yung mi jing sum ko bo hoi hoi yum de ki ke ro de ka sum korok bari ma sum korok ki bari de dum pum na dum ko hoi adu isagi wana de mingse sigi ming ko birak pasida kitang nungai taba na traga ka adu mati ke sim lebit adu de ke sim tele ke doubt ke sim leiti mayam ne hena khangna budun describe din khalle okay ID Pandum habis na dum mayam da oi na dum khangna bo oi reba DEEPSON haraga di kana DEEPSON ai si wona khangna ba yawe ba hoi school ta matam da di ID mo khoi na huzu phoda yung thengna matam da DEEPSON dum ko budi ko we but still ID public na di dum Pandum hais na dum Pandum han khang nei kana to khre adu ngasi kana guest laktu na ham tam DEEPSON laktu ni ham tam DEEPSON se kana no ina Pandum ne oh har ka Pandum har ka de loi khang mu da okay adu DEEPSON da lakchani ge se DEEPSON gi maram da su koi khara khang jau ge koi sumang kum hai gi platform da di nungti gi lekai khudim ka mayam loi ur ga le ba koi Pandum ni DEEPSON ni adu DEEPSON si ta sengna karamba lekai da karamba imung da polo khiba chauro khiba karamba haidi ima pabung ichi naugi kana kana loina rakba kamai tor khiba ketang isa gi bam brief bayom tan okay parents gi hana hajira gi min ko ai ipa lai gi dre ko adu su ngasi still ai gi thamoi de di wakhal de dum ngasi ko bohingi ko ai gi ipa gi maming se popa Dilip Senjam ko de gi ima gi na Renu Senjam chinla humni brother am lai chị hùng kre tụi phải last này na hồi hồi mày hai tay đấy chị nào cũng gì cái này tụi lấy cây xin na sigi càng ngập lấy cây thì gini sigi cái sampat càng ngập lấy cây thì gini lấy cây thì hồi bên này sudah jam nang nari hai tay hồi nang nari thì cái gì okay ado hujikan se lila gi season hai tay hồi festival su ningtham festival hai tay se jo hujal pagi kana dum chilam dong mali season hồi chun me season su chat pa hore I do cái nó ninh festival tàu rồi mà hôm ninh là mà hay là ở zaman nào bị em ni iraga khơi ở zaman nila dazer kuman na direction pi bukwa adu huzik rehearsal kan chathari huzik ene sida la ga sida program yauri sisu I the remaining artists atopa ga ise khoi sinjame akam party la setame adu ở zaman nào bị em masa yauna adu director khoi ở zaman nila dazer kuman kwa ma khoi ani yauraga artist mayam remaining ya huri bene adu IGC program sem lue boga muka kan satu ini rehearsal continue to dunia continue to dunia rehearsal se koi kiam na kan oi try to yes season kita ini okay ado sigi hujik rehearsal story ba kumai lila sidi perform tau hra brama mang da ano bo ina fresh puto kada ano bo fresh puto kada bane sisina hujiki ningtham festival sina khoi keno ne Manipur state SHUMANG LILA council na sin ba aduga sigi pot sina competition nate aduga sigi sina handaki lakara festival sina competition ora sina state kala academy na sin ba adumaina festival play ne adu hangchit ne phong doise okay ai ma phamdi kada no exact khangre tabu bu hangchit phong dine adugi okay hangchit phong go dori ba koi lila se season koi festival da su ut ka dori bra festival ge su khoi tonga festival gi ne okay festival gi ta hari to hor bane uji hoi okay ai lila se khoi show se tara kumba tranga kumba chau da ga di kwa lila se gi ma house se jana phang bangam da bai ta re duna la se mu thingjin ki dore exam maya nakshal ku ai ta kwa adu gumar problem yam lei bani na lila kha babuk da lo draga di ai di si da kara de shoi no kai no ha po to koi na khang bangam da mayam lei ba adu duna adu gi part sing da men khat ba hai ta re kwa adu mai na gut na bi thorang to ro ga yam kan no hona sa bani rehearsal full rehearsal gi mo ga full rehearsal ne horen night pung mapan phau bani tau ti se ado dum khoi gi dinner su yaw re ai luar ga hai ta re koi dinner gi na tongan na koi mi ni agan mai mo thonga le thomidana aduga
hek la natragadi yum halaga saru taragadi mane phak ta ni asondadi ligla taramani wachai jando chama da khachnu ai ai no henge de ligla ta bas dum chara dum la ne lila halaga hai boina rabani okay ado koi keno se lila ko gi party hai bata rene party se akoi sum thengna jarak pada DEEPSON gi oina adum akoi peacemaker artist association da ayama matam da thengna jai adum hau badagi hek yorok padagi se dum leira pra marakta su atop party sing yorok ba lei brak mai do no ai pu lila se 2005 loiram dai ending ko 6 year hauram dai se yok jabane September tha da 2005 ki ko aduga still huzik 2019 20 ko 20 year ko je ado si babo dum peacemaker dum mai jari 15 years non stop 15 years hoi ado haidi asigi pot su ko gi award ama su phange yes best idol award hina tamjani ngai oiba hoi chahi tara lengdana haidi association ama lei bigi da makta haidi artist tu bu ikai khumna bu utpa admain tawraga khoidi khoidi gi chaw buni na haidi kano guest prize yawe adu chahi khuding gi si guest prize ye henggal ina hai adi potos main tawraga pimdi sahi tara le repi du ra kamai to haidi artist ama dana te sahi khuding gi pidane artist ta haidi artist khal hoi association ama das main chahi tara lengdana yawba artist haidi huzikan huzik handa kisu khoi transfer season ne khoi digi mi chatki besi yawe khoi na mi club yawe admain tawraga hai tam okay bisabi oina mamangda phangba se ta na khoi punti sabi ko khoi ta harun ma phangre magi hek mathangda aina phangje diga idol award se okay adubu career hai tare yam chawba sumang kum hai gi platform si manipur gi miyam na yam pam na ba kwai gi nak na sulai bu close kum hai gi performance hai ta ama zu oi bani na si gi kum hai sida changa ki bagi se attraction hai tare sida changa gi hana khala ki bese komaina life da kamai turning point kamai laki life ke career aspiration hai tare life ta isi to ge na khalam base kar ge oi bir me adu ultimately sumang kum hai da komaina laki bagi na traga dum ping hai digi su dum sumang kum hai sina dum pung se dum ching chalaga dum laki ro kamai to sumang lila se ta singna yawge haina khalagadi main di leiki te ba khalon da ko aduga ai smaina ai koi mi ba habse ai em habam le ko kai oi ge dagi heng tung da ha pot ai fashion designer oi ba sai pam jari yam na aduga haidi koi ma hoi su dum pam haidai se creativity am oi gan ba haidi kano ma sa matam da ma to matam da mi ne he pam na ba phajaba dum pot chi oi aduga kamai to koi na lila khangai se tasing kai lidisigula haidi lila sam kana to ne gi ngute di ko taw de ba lidisigula te gi lila sa khang ba hore adi kunti seral dum gi nge aduga lila ya se yum da ai sin pi sa ba de sung aya de koi family ne am na thinge haidi even kho imana ba la ko pho bu de ko changhan da ba haidi transgender ko la pho changhan da ba da ba na me am thing ne adu haidi lila chang gi be se gi mana ba ko haidi ai best friend hai tare ko business hui re mayam sum khangna bi ramani manas maina haidi ai na 12 exam ro ba matung ko masu mai gi ba chat ka do ba like makha ta ba ko further study tam ta adi matang da kamai tawe da ai na chahi am dang gi break le ba gi tanjam ko oi ba ai situation ya da dang hai tare ko adi gi pot da mana magi mut ai se mana hai ya hola adi da khoi ma hai ni ya de ba hai ni ya de du da su haidi smaina pandum le ba talent sing se amuk tang haidi mayam de expose so bodo adu gi tanja da hi ani katang si di ma smaina ro haidi yeng bi ko pi yo du toraga adum chahi indi gi matung da topa artist ama dum sil sanuk su kai de achai ni yeng bi na mai hai gi ba adu da mai toraga chang gi bin hai tare okay so da lila party rom da di convince to gre chahi ni katang yeng bi yo hai dana yum da di ko mai convince to yum da so aina hodum hai re aina ko ma hai da hai zare hai za ba hai budi matam juda haidi peacemaker gina tana atopa association mi am lai ngon lila yauna na ba haidana ko adu mayam la ko dum haidi ya da badina upai lite aina lot pakhra dum ko adigi thengaraga su reject to ba idi mai ya ru ko do aidi smai ngam moi khot loi khoi family ne ya de khote du na troga maina aduga aina haire ima smai nam tang aisu yeng ge try to ge kamai to bu sa no ila se do chahin tang yau to buni ari yam kuina chahin se su khangau ko do na te mai troga haidi jum da fazana convince troga chang jare ki bina itari okay chahi ni katang try to ru ge yung ge ya ba yorga ari son su khoi party side to su convince troga yaw ge bine to chahi ani je kamai to ki ahan ba ko mai se kari role pang bi kamai to ki dang hai bi ahan ba se ke no ne aina kum jog hibilla se amamba lambi sida lambi sida adu gi pot peacemaker ko writer se khoi gi shi
Porongpat from the J Santirani Laishram aduga mana writer ne aduga directions na khoi oja ko ai han ba oja hai jat patare lai kide mingoi hanga chara ba ai oja Bridget ko mana direction pi bi ne ado haidi mana sus maina haidi BCS ki pot tas maina aina mugul sinjal ko matamda sai pura fresh ne ba in sangi si kemta sumang lagi manam da kemta khang ba te ba just akoina happy tanga sum yeng jabu ko tane ba adugi pot ta main tawe aduga aduna khwadi alhamdulillah ne haizaba tare da haidi peacemaker da yausaba matamda adugi matung darpada chahi ani sida ije perform ta hoduni chahi ani sida gi life se change da gibra career sida anauba kata thak ama haigadra anauba step ama ka khat kibra mai tawi hoi adu ga sai chahi ani dang haiba pot se dum sanna kre adugi makha tarakpada lekang thambal lila haidi dum popular oiba lila ne haizaba tare ko admain tawraga sanna tawbugi chahi se dum gyan ta de haidi public ki site ki so haidi comment se dum haidi positive comment thang bhai tare ko adu oi bi ki tamak ta dum chahi ni se haidi adu pot khangau dre ba gyan ta haudre ba adu makha ta na dum fada chatta gre ba adu ngasi huji phobu dum smai ta le is ne okay adu bu isana som yeng huji career 2005 ta gi na huji phobu yeng matam da ahan boy na hoi positive comment bu di ahan bu mai de gi so dum miyam na pi bu di dum horamani adu bu as an artist amoina aina tawzaki bada sidai aigi life se natrag aigi career se tare change taw gre sidagi turning point se sidai oi yen khanja ba kum hai se kari oi bi turning point se ta sengna haraga di 2004 13 14 haidi dum haidi adugi chahi digi award phangba hore e okay haidi tamphai ko tamphai ko exam na obi ne ibi bane direction sina khoi gi kano la huji kano yuma mai kai lezeri ba khoi gi ming nga chara bata za yum nam Rajendra mana direction to bane tamphai ai habili la sida ai best popular award na phange aduga atopa site gi khoi gi viewer choice award na mak tu lei ko adu musu phange adu sei gi adu gi turning point habili haidi na hanga yaw sina dum haidi dum yaw ba yaw tar ga sung sai gi oi ba pot chida hoi adu mai na gi pot das mai na heng gat ki ba se tamphai hai ba last gi oi chi okay tamphai ai si yam chana bhai tar ngasi mak aina lila mayam ama Pandum gi DEEPSON gi lila mayam sum yengam ba tamphai ai ji thengnai hai tare mamang di yengi de ngasi yengje yam na nungsi ba character am su sai lila jam phajai hai tare ko nungsi hai tare tamphai ai gi character si adu degi su kitang turning point la ai na ji chan ta piri kari happening adu gi character to kitang mentally mentally retarded ba nupi ma sadui ni ko adu gi impact se like adu gi role se sano hona pada kari awa ba thena bi ki mai do mentally retarded oi ba pot ne ba ko adu khoi chat pa ma gi body gesture haidi kamai na mo khoi na yeng go mi yeng chat pa khut chat adigi mayam se ai khoi gi lekai de su mai na to ba lei kwa adigi tv de su dum ai yeng jai adu duga haidi ojana su mayam ma takpi ojara Rajena kwa mai to roga haidi na hangai torom da pot ma khak mai na ola aga torok ni na haidi yamna haini sa da khot aning bu su phau bu di phau we haidi phau su phau gi dum haidi aina to po che dum ba bok na ya ba na tra ga ya ba 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 se shumang la tho kan da khang ne ba sanara kan da na tra ga di khang de ba ado almai na to kan da aina khot na zigi bi ma hei do almai na phang ja ba ne haida na ikhale okay adu bu akoina mamang do su inama 2015 16 gi 15 best 15 ni la ta ma le ko tai adu da koi una khare best ni la ta gi bi fun na api tim moi na una khare koi mi hom adu huji phau su ka sai su tak pi khare huji ki tamphai ai sida mana phang badum recognition phang badum hore title phang badum hore kari title sim phang bi khare including inama yaw okay masai gi no tamphai da adu gi pot di competition ta mi na adu gi pot phangre adu gi next no inama la inama da muka actress ke award phange adu gi next amuka 2016 15 16 da muka arang ba thwan mi cha adu su muka award phange actress ki adu gi hengum athang da muka tharoi aham gi mahau adu su muk phange thang na chahi hum se lep na phangjai hai pa tare adu gi matung da gi di huzik Manali shale re adu huzik hanak thok tu okay adu kari happening is sometimes competition to nar pani na atoppa candidate amana natra atoppa party amana chahi du gi oina best play ta ke ba best actor actress title logi ba je yaw dui ni adum ba timing da kari feel to bi haidi phangak padana kari feel to ba phangau da ba sahi dana kari feel to o handa ki Manali sha se khoi gi no
best ahum suba manap hangi Mona Lisa se aduga individual award ti yaw te pakna ama khaktang di yaw re koi yamba Jitin Kumar Naurem ko ma best singer award ke ama di yaw re aduga haidi lila se ta shingna haidi ena ngasa haizaki bido haidi babok ta khara udau dragadi sumaina hekka ba masanan bangam da ba adumaina lei ba aduduna numit Mona Lisa se koina haidi ma palom na koi la tamba sat pa mai am yawe ba ko adugi matam sida koi lila tamba gi timing se kya phanghu ta ba hai tare rehearsal timing se phanghu ta ba aduna festival numit da koi lila se release to boin thok ba aduduna koi dialogue ki pot presentation da katang shoina ba adagi passing da katang nungai ki da ba khu ki da ba ko admai lei adu third tare se haidi ishwarna dum haidi leidana laina sambi bigi tamaka tare inena admaina khalle masai gi aina adugi pot ai smaina haidi individual haidi best actress ke award phangdi khote haibagi kaishu engon nungang blek jede maramdi tau gri pot to aina ngasai gi atopa mamanga to gi sing du di ngasai gi aina wana phon anjaki pot oi bani ko aina ngasi tau gri se sibuk ti dum yagre adusna aina ngama thaka tau grabani na pot se keno madi dum tarak to mali tarak tra su dum adu ti khoi gi isagi irai bang ene khanjuk sei almain toraga tawi banga tani again akhoi sumang kumai ji art makhalamani artist sing sina magi art to ai tawriba role do pajan uthok chaptur penja ba amadi le duni but at the same time this is also a business ai tare koi miyam do uttuini miyam dagi lakpa income do na ai family muran to duni maramaduna akhoi gi lila sina title amma loba natraga koi lila gi khongburi me marks dagi mi kharana title individual title amam ani ge loksalak paje si sina lila do mu lekai lekai de hena kauhan bada chat pada mating de pam do male pangi adai du de ne aina haidi chum title me am lo hok draga di lila chat walen khan bi bra kari abdu any difference feel to bi bra chumme ta singna haidi dum haidi audience ko gi Manipur gi public haitai ko myam sina aham mo nya target tawise lila chahi sida kari lana first time second time haiba poche adum haidi hana thire eba aduna ngasi haidi lila se maina chap ba nom pa hai thirak pase admaina hona hodra ta hodra di hayang chat pagi masing se walak pa hai tare aduna first na jaga second si di amna haidi ta pase mar darka oi ba hai tare aduna ne haidi huzik rehearsal to matam da khoi tau da ba ya de low da ba ya de first ta da ba ya de khoi gi target attempt do admain to bugi tawraga singda bang golina na hai tare kwa haidi chana ki sahi mang smain third ta gi boto hana gi positive first ta da ba ya de hai bagi khoi da will have de yaw admain tawraga huzik yakam kan rehearsal jatai se adu busigi motivation mayam se ko director na pv bra isai na yum dagi handak chahi de khoi tau da ba ya de ko khoi log de ko isai sa loi punar par mayam se motivation je mai motivation se ta singa dum isai sa da su haidi hoi artist ke pot tu smain mamang smain tau re khot kre aduna ko smain admain poto chop pot am khak lei re khole masai gi hai mamang da phang ta lei gi ba inama digi arak ma thwan mi chak adigi tharoi han ba ma hau lenong first ta ga ngat lak ngat ni kwa aduna hujika muka Mona Lisa se phat aw haidaraga third position lei bane ba kwa adu handak se muka main third position la lei photo ko smaina inkhat minana ba hai tare kwa association na help se teamwork ni kwa teamwork sida ai khatana smaina aina thawai yauraga atopa remaining artist na thawai yauraga di adudi kisumta kana pa phangde haija batai kwa aduna haidi teamwork ni na haidi lady ba koi peacemaker artist haija batai kwa adigi plus musician sing adigi koi direction pb bo sa sing kwa writer pull up se dum koi jen kramana bhai tare haidi tau da ya da bani haibagi pot se artist ko dimang tulin na phau ko hai tare okay tau da ya da bani handak chahi ki sita koi 1 2 3 amadi yaw da ya de haibagi wana bina base amma khatna te loina mon hona bina haidar will power determination si mayam si lang naraga adu bo koi actress saru bigi nupi saru bigi top determination dimension haidar extra dimension ma umlai duini mayam da gi phasaba masayam da gi nan da setro pudini khangde doctor putani khangde adusu challenge amani sai ko dingi add toxin na hona duini aduna koi mayam lila yengi ba kangu mayam sena mari nupi ke kangu te sunu pa kangu te su pandum na so ga na masak phajai ji kari cha baja no pandum na sa masa na seri dress si karam designer ta na baja na heavy question am dile ada ida kari heavy ni ase dum haidi aigi dum haidi tawum tokpa adum tawjabani adu babok ke pot comment kapire ngasi ene si celebrate dress ka se akoi icha singamai de leba iche Previa Emporium handloom house na ko singamai chinga mathak ta kwa manas maina dresses maina design tor pibirak pani ado sinahan gi khoi gi festival ningtam festival da khoi gi
sanaba play du hai tare ko mau hum ningol ma hai base asile sida ko yamung sana ton na ai hai nang ye du gi dress pandum sa ba da hau do mali ai di yam na thot law ra ga ke hai ni ko yam na masa nan ba do aduga ai loi be character du su hai tare mai na ai traditional yam na जो खच्चबा इसागी लेजरीबा नाट के visual अदेगी खोई उंगांग संगांग चचायु थक सिंचे खोई यामना preserve तो थमजन कांगू एबदो अदमाइना अदुगुम्बगी रोल अमा खक ओइबनिना हाइदि कॉलेज कारसु अमा सलसु खोई traditional के ओबा attire से अदुम सेलगा अदमाइना तौबगी रोल अमा खक फंगजबा अदुगिना अजाम याम खोई यामुं आर्टिस्ट नातन को यामना खंगना बिरे माना हारपदिना संगागा अस्तागी ड्रेस फसा ए साबदा हाउदो माले हैन सेंगबेदे याम बुंगैना दमाइना तवे अदो इसागी ओइना सो कोई ड्रेस से खितंग पिक तोबिब्रा मरुइना हा इसा ngасai su fashion design ओइबो पामे हैबनि ना डिजाइनिंग की पोट खितंग फजाबा जिदि खितंग चूजी ओरना वाले दा चूज तवे अदो हुइ ची प्रव्या हुजिकी हाइबो ची प्रव्या से माना सावे हैबदि मींस ngасai पी से हाइदि माना दुम सी चानरनी हैन पी बको पी तारगसु हाइदि इसाना खतंग पामजदबा कॉम्बिनेशन हैबम लेदना अदुदम जेदो दुम तानै चेसी पोच खतंग वात्रा नत्रगा सिना खतंग के बेहेनमंद्रा सगी कैरेक्टर रोल तु चानरगदी आइना लाइरेबि मसारगा लाइरेबि मसारगी ना खुमी ड्रेस सेलगा थोलदी किसु मीना असमाइ जे फदि फजे हैबु ड्रेस के पोच खतंग यानि पोन दे पोचे अदम पब्लिक की तुम कमेंट लाकनी प्लस एंग फेस्टिवल दा सना मतम दसु मार्क की पोता लाक्तुनेबा अदुना ऐसे इचेना सावे मरम से कइनो दा मिची यामना सिंग बाइ तारे कनो माना पुथोक्तब पोतसे आइना चे आदम ने से कइनो ना उग्र फोनी मसिंग आंगसिन मरोल मा पी से सालो पुथोरक पुरक पदा गाइनी माइ मिसने त सिंग कनी माइ त उरकनी अतोप ले सिंग कनाम त उरोय खोलोय नंग न मिसना कइनो खंगदे न तरोग तमाइ हाइ तारे चूज तौबसे अदमाइ ले इचेना सावे बदुगी ओके अदो आइना अमा उजै सिंग साइदि वारि सानक पदसु अदुगा तोंगान बा परफॉर्मेंस सिंग कोमई सिंग लीला सिंग की दीपसन की आइना उजरप कोनि सुम उजरप हाइदर याम कॉन्फिडेंट ओइबा कैरेक्टर इवन ngасai की कोई तंफायाई की कैरेक्टर याम कन मेंटल रिटार्ड ओइबा साबा तारगसु याम स्वीट ओइबा हाइदि याम कॉन्फिडेंट ओइ ओइना तोबसे सी सांगना चही तरा मंगा से लेपतना यारपगी exercise means ngасai की rehearsal मैम तो performance मैम उलख खिबदनो ने हाइदोरिब्रा नत्रगा अंगा ओरिङै दे सुमबगी ngасai हाइबदो talent amar lei hai na imana bana recommend ga tobi tawrai se ana su sumba se dong khaga dum yorok pra acting gi na tra dancing gi kamai tawri hoi anga nga digi shi pos dum hainare hainare pa se dum jum halak pa kari ga di tawri anga ori ngai anga nga da isi dum haidina pi gi pot dum pa mo khot pa digi imana ba tina ba su kwa na pi na yam dum tina ba digi khoi gi light di ga sana dum leidina admai tawr dum hore do haidi khoi ma hoine dum matam ki shooting de ado ai shu dum haidi ai study matam phau ba da I class 9 door male ton bosco do class 9 the teachers day da hojiki Robert Naurem ko ma yam khna bi ba designer ma ga toro ga punshi gi oina aham ba jagoi sa ba se class 9 da ne adu yum dagi school da teachers day da sa do ne yum dagi hura la ga haidi sa ne ko ne ba se ken ba khangan ba na te ba adu khang tar ga di ai chai cha to ne phu do ne bi yum da aduna sa ne ko ne se kem khangan de adu main toro ga Robert da main toro ga khoi gi jagoi ma sai aduna ai punshi gi ne bi sa bi aham ne tare ado dum haidi ani la yaudringe or sama tor su kwa business hoi amo hai ramodi hoi kwa adum ai nak ta lai adu jagoi se dum aina dum tambi bai tare admai tor ga haidi acting power engon digi tamba yawe ba adu gi poching dum aina business na khangbani ne ba mana sumang da ji hom pam siam na haidi aina di yauge na khanja gi bi leite adu mana dum aina haiman bi yaugi bin ai tare yo isha gi dum angang onge digi dum jagoi pam jara khuni na class 5 6 adbai da kwa ai Manipur Jawaharlal Nehru Sidem College की डांस कॉलेज को ऐसे से तम जरे ए दो आई फाउंडेशन भोगी तम ए दो दुगा मा कनो दे तो डिप्लोमा फुल कोर्स ओबंग किट्रे डिप्लोमा डिग्री दी ओबंग किट्रे मरम दी स्कूल की एग्जाम फाइनल एग्जाम तम गा ऐसे हो जी एकेडमी की एग्जाम तम सिगा कलेक्टर पा अदु दुना हाइदी एजुकेशन है ना मरु ओइ देना दुगा एजुकेशन की सुता पिरी एजुकेशन दी मखांग साइ 10+2 अदा मखा दum तम बि के ब्रक मखा से हो जी कनो तम थबाय से लीला याव on तम थदुने अदो तम थब से ngam gidre हाइदी मयाम गे पोता लीला से कोई पीसमेकर से तुम हाइदी ने याव बदि तुम ngasi bo तुम चचे जे हाबे ताइ को याम शो याम चतपनि कोपनि ना वाबनि कोपनि ना अदो हुजिकी हनक चही दिगे ए मुका मत हाइदी ग्रेजुएट पोल्यूशन के हन माने खले याम न केन ओरि हाइ तारे डिटरमिनेशन से मखन मखन मोटिवेशन से याम lai re त लोइन मग लोशन के तरोंगे हबी लाइफ ता
role mayam se to bi so da sumai pa ko bi adu bo hoji bauda tori ba character mayam se da for the last 15 years to raise da quite ki challenging oi ba role ha ta si madi role se to bu yam wa gi ne na ta yam hona bam sang gi ba yam section ba mathau ta gi ba kari role di obi ki karam ba kum hai gi lila gi obi ki yam wa na thoki ba ta yam rehearsal ga su yam to gi ba yam su ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯔꯪꯕ ꯊꯋꯥꯟꯃꯤꯆꯥꯛ ꯑꯔꯪꯕ ꯊꯋꯥꯟꯃꯤꯆꯥꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯃꯄꯥꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯂꯧꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯆꯍꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯅꯕ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟꯗꯣ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯈꯩꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯈꯤꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯨꯍꯣꯡꯅꯕ ꯇꯧꯁꯦꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯁꯅꯥꯀꯟ ꯂꯝꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯅ ꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯝꯗꯥꯏ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯗ ꯂꯨꯍꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯔ ꯀꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯟꯈꯩ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕꯗꯨꯅ ꯆꯣꯡꯕ ꯐꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊꯤꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯣꯡꯁꯦ ꯊꯥꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯣꯡꯁꯦ ꯕꯦꯟꯗꯦꯖꯀ ꯌꯦꯠꯂꯒꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯣꯡꯗꯣ ꯁꯣꯛꯑꯅ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯅ ꯀꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯑꯔꯪꯕ ꯊꯋꯥꯟꯃꯤꯆꯥꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯔꯪꯕ ꯊꯋꯥꯟꯃꯤꯆꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒꯀꯨꯝꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯕꯨꯗꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ work activities na yamba sai kano se non verbal hai tare body li to busni yam hai tare yamba adu acting shi yaw bode do so sai gi acting se koi gi co act to minari ba mi yaw draga di am ngai okay adu akoina sum lila sum yeng jar matam da pandum gi koi gi manipuri english sabra manipuri english adu da di ngasai gi leisabi mau natraga nahang ata saramaga adu da mama an pok ka horba ma saba hoi adu di kamai to bikari mama sadu ni yamna yang moina tu suna ha mana hanu bi masa bai je adu di kari kamai lo bigi adu challenge di adu gi challenge se dum haidi wangang matam khatang hal oi bagi wangang sangang kwa adum haidi oza hon su dum takpi adagi sai mama gi potta adagi pot su ko gi manipur gi potta yamna ko gi nat ki pot chi hot cha pam cha ba adugum gi mongam ne nan da lai chahi kun lai ta ra ga su adu sai gi ai nu pas na muka pura western lifestyle se hingba pam ba maming khwa khoi thoma ko romadi thomas on thokri ne ba ai gi ming su ibemel ko romadi gi elizabeth on thokri ne ba taw bu ai gi ming elizabeth ko de ko ti hai dana dum lila da dum yaw ban hai tare adu amana soidana ga muktanga ibemel ga ko ro pada ina amukta ga ko bi ba ima ipa na nung si na thoma ming ko to ta ta ba yam no kui amukta ga ko bi ba moi pa pu tar adu mar wakta ko ahan yam ma na ngang bu su yam yauri ba ahan gi khonjen se ta seng na koi ngasai ujana bu diam takpi tambi ko adu isagi oina su koi mama sabi koi lila gi performance yam leidana moi dagi inspiration la huba moi gi style ga jadum copy to hoba tam hoba ga legi pra mai dawi copy to hoba tam hoba se hoi dum yam ka hen di yaude adu ngasai mama gu masak ma tam di koi gi khonjel se yam piction da bai tare katang power up oina mai na ngang ba wa ngang ma matam su koi matum ta ba wa das mai na dak tha ba hai tare kwa adu mai na ngasai gi ina ngang udriba dialogue tu gi matung ina su dum man ba man ki bu oi ba siaw hai tare okay aduga inam ma hai tare inam ma rilasi pandum gi life ta DEEPSON gi career da kyam yam na maru oi kyam yam chawian kari hai bining hoi inam ma lila se actress ki potri inam ma lila se gi horopani sigi lila se su yam thina khoi gi ching lem ba nu pi ko de gi phattaba mayam haira asu aphapa wakhalon khallaga afaba nga to puthokpa adegi nupa da adegi ngasai gi kano thagulon be bar kai da ba khoi ideal woman hai tare adugum bagi character ma khakni khoi ozaran jit thozani bi bene tuna line pire se adugi lila su yamna tambada wagi habadi kap ko gi matang si am yaw bai tare aina nungai ri se nupa kano to budadi haidi of IS officer ni darun sa mai oi bane aduga aisna haidi kano ne school gi teacher ma khagi mai na role ne amai to pota nungai ba haibase yumdagi shuwar ga lakpa
haidi kano aigi lairiba aigi ipuri pigumse ina puntaraga sungsagi manau pina tauba mo mo tau kari karasida ina dum haidi just aigi kano poba pregnant oibo phawdang sagi manau pisina kudin thawang taraga haitare ko nandu halaga admai taraga aise tuition badigi angang si bokta kairi neba adigi kai bo pochida sagi ultrasound result se phangaba matungda phawda haitare sagi aigi ipuri pisina dulai khangineba sumai taraga tawrini ma dis mai sumai tawbadigi sumai kairi ni haidi kahali bamaram sama mas numbini ne habise loina mak khangeba khang taraga so aina haisina kaisa khare phare ai hujik na oiri aduduna mayam ama matam leiri adu haidi mana ai pure besina mai machan pisida ngange tawba adugi pot bokta nganganu haina leidana haidi aina kapagi pochidi ulande aduga kano haidi face of toraga audience di utpa aduga ai nupa ai pure bududi uhanda ba haitare adugi matangdo yamna engonda yamna haidi hoi adum success adum ngasi bo gudum smain katang polak poda kongam de haitare adum adugi potum madi main oi banina adugi hujik pau katang polak po de isa de katang emotion lak to ba emotion lak to kup tu matiam tang recreate to yamna nijing yu oh hoi katang yang ge haidi kui ju kuram na yam kan ka bang to re no ni ultrasound result se mana puri kwa adu das mana kai re khole hai re adu ina man yam serious na lobo kwa adu ina masagi kano se kano ultrasound result ki x-ray ki po che mun tuini na pass de ki haidi mana ma chen pin to ni na mana hai ga to matang ni kwa adu ina as yam serious na lobi no kai de roge agai husik yam aloi bus na tri aduga ekhoi bi ma da su wa matang bi gano imung bunung gi thaba inkhang pum no mokse ekhoi ibe man lo en hona zari bandi lo in hona zari ma hakpu kai ru su dau de haiduna khankhini aduga tamo aina haizaga da wa haiba bu aina yum si da mo oina lak chingai matam dadi isil na oi bigi mari da nusiba mari leram gani aduga tamo aina yum si da mo oina lak pa de giti tamo na ngangu wa khuding ma aina ngang pani haina khalan gini tamona thang bu khung thang khudik maksu aina thangan pani haiduna khan kini aduna tamona aibu thamoi sengna nusiba makta oiragadi matam chuppada wa khwai digi ngang daba momon ta nokna leiba misak haiba do oi biu tamo sim tang that was fantastic puning usi keno si ko actor sing da sum thena je hai ta ari ek ngasagi dialogue se pajan understand taro ba situation pajan understand taro gina sum ba situation emotional ba situation se da dum actor su naturally masa matam da dum emotional work pa naturally dum kapak pa hai ta re hai adun mayam hai ni acting has di kaya tare natural so ibnate adu bu tawrai be acting to da yam aseng mo ma man gi dra mayam na natural acting hai bo hai bo si akoi shu ta seng na si acting se khoina ai si pandum oi tara su ngai gi lila se da iming se mem tombi hai na kawe adu lila se hek dress session gi bidigi ai di stage performance bi gi bidigi ai sa se pandum ne ha se kaure ai se mem tombi na dum lei gre ba aduna adumai to ba realistic ki haidi yam yaw da ba natural oi da ba de haidi wang mo tam da kwa sum samna ha da ba dai tare aduna ngai gi character du pura lup san khara ga tau bani na asi gum ba gi pot feeling sing che putok pang mai ne ba ngai aina ngak tang gi hingjong kai jong hai tare ko ko mo ra ga di asi gum ba gi pot che hani to khara wat kani ba haidi artist ko de mo to sum lei bi ram gani haidi angon digi hena senior artist sing sum tak bi be sum yawe haidi oza mayam na su kwa adum haibi smaina character du phasana na so ro aduga kamai to ro nang adugi pot de chang de yo kamai to ro ga adugi pot pu to ro ka de no haibi mayam su oza ka hena tak bi hai ta okay ado kun sum tongan ba role mayam se pandum gi yang jar matam yang confident oin ngai hai jabase hoi sum nagi even mama sabi maktu warga su na ta sai cham bi ngai gi mental retarded samu to yamna confident oin hai tar yamna nan puthro po ja mai to utana ahan ba kuiringai hai ding ngallingai matam gi odong male career hor pu gi time ngada to odong male kunti gi da koi role am thena ji MCS officer sabu bonem to ba gi adu to yam confident oin MCS officer mo sabu adu kumai to gi adu gi role ga do yamna adi taseng ba dum yam confident oi officer ba dum man gi bai ta adu gi place se kamai to hoi ojamanau BMM ko ko ye arubi chel ni lama
이 마tung 산나브 릴라네 아두기 마다 릴라 스탐버세 코 슈망 릴라 상델 탐비 보야 마과 마탐시다 코이 오자 레기 트레바 비르짓 앙omba 오자과 마기 45 days 슈망 릴라 kano workshop ma khak tawe adigi matam adro tam gi bane adigi tam ringe mang do oza manau bine ngonda hange dipsan nang pandum nang kari karamba character nang gi sum nang na pam jaba character leibra haina ngonda hange oza sina adro oza ina oza ai huzu huzu ki dei haiba ding ngam do man de ado ta sen oza ai khanjaba da ma khak de ai khara yamna lemba yamna wangang ba su yamna lemna khoi gi yamna thौना लेना अदुगुम बयामना पर्सनालिटी लेबल नुपी अम खकीरो आइदि ओजागुम ओइरो आइदि ऑफिसर नुपी अम ओइरो आईएएस ऑफिसर अम ओइरो अदुगुम बगी कैरेक्टर अम खतंग दि पामजे ने ओजा त जाइने खुमे अदुगा अदुगी मतुगिन अदुगी कैरेक्टर दि इबिरकनी ओके याम लाइफ फॉर्म ने तारे पामजबा रोल अम ओजादना हंगबिरकपा इछाना जो हायहोरबा अदु मतुंग दा याम फजबर कैरेक्टर रोल अम सु इबिरकबा तारे होय अदु कोइ लीला तमसिसु लीला से स्टोरी लोइ खेनै अदगी कैरेक्टर पिरपुजु खेनै अदगी समटाइम्स कोई कैरेक्टर सी हुजिक मतम के कैरेक्टर ओइ बारी थाने के अरिबो मतम के कैरेक्टर ओइ बसु मयाम जाकुनिना को एवरी लीला खुदिंग दगी तम होगो तो परा मयाम जाम तंबिरम दो माले हाइदा कोन खंगम दो मयाम मारी खंग सु डिटेल सु न खंग दो मयाम लीला से दगी फजना नॉलेज फंगम दो सु माले नो ओनली लीला पकम तोरबुत नतना होय होय नॉलेज की मतंग करी हाबिनी नॉलेज की मतंग से अदुम मयाम हाइदि प्लेस मखन मयाम को मे फतबि साबसु यावरे दगी फबि दगी mana comedy you pun makal sure ngon da yauri sai badi writers in the pb sai tare admaina hiding sagi maina nang kap pagi role sare hadana adum kap le ga di yaroi aduna hek on thorak padang sagi inamagi lila matam do adda koi maugi bai na lam sana bane da is error sai adigi poto zaran sin na comic oiba pura comic ni adum aigi sagi error sai gi bi magi kano je koi style sing do adum isara adum chusal ga legi bai tare aduna imung manung phau dang sai gi plan gi flight ki manung da ngang pot sing do admai adum tau le be do ning biri be announcement be hoi in kabo kung jing ya du yang kan kui ro ba 2000 adu 16 17 15 oi de ni 15 haidi no inamagi result out to bu ni mi che se du gi pot perform ko haune ba nami tu koi kan festival play da koi release tawi ne ba matem da ning bi hoi ya mabing am chat pa ke character ne ha form na ba ai se yum haidi wari han hai se ge yum si da koi ai gi tai se ni pichele ha bi gi tamak da halau man da na kwa ai gi lei ba husband siga koi ni se ku tak flight ticket ka aga admai na lak pa gi mong ne adu da ina yum se changa ga lupa mu wat pa ne lak sem ya ba na te angang sem ko da bu yang wali zani attention please ai gi ming chan kon bi air hostess ai gi nupa security officer yai phaba do loi ne na itai ni pi selak le ha ba pau ta ba da ai khoi ani suti lo ga thok che rak pa ni thank you मैंने कॉमिक रोल का फंग मसिया नुआर दो माले आया मतलब आवा बगी इसिंग थपिन नगे जदम थकबे यानी को आवा बगी नत्र कप को पगी रोल मैम फंगा मैंने समटाइम्स मर मरता रिलीज तो बगी है तारे यम फ्रीली एक तो बगी तंजा फंग मसे ओके यम नुगाय अदो कोई सैटरडे नाइट शो की यम मरु इबा तांग तो यौसले मरमतुना सैटरडे नाइट शो की क्विक फायर राउंड नाइतना क्वेश्चन से तू न हंगबा अदुगा डिप्सन नसु answer se khandabi da wakhan ga khandabi tu na sat ka khum dopi ba ko adugi section ni okay quick fire round with Pandum also known as nate asing ba maming sin DEEPSON SENJAM okay ahan ba quick fire ki question si ngasai di mayam di takpi re DEEPSON ki maram da Pandum ki maram da adu ba khoju phawda haidok tri ne kham mayam da pang na khang na de na khan ba wafum ahum ka DEEPSON ki maram da miyam na thoi na khang na da ba ahum ka haibiram DEEPSON की मरम दमी ने खंगना मोय खन बस खंग मोय खन बस ai ni pi angang lai jetri okay ani subada khang kirenga okay amana ya halaji ko okay amana ya halaji khang da ba ma tak pire pingang litri yum pantri okay mathang gi sisu हाइरिब पोलम सिंग याउद्रगदी हिंबंग मोइन खंजब पोलम अहुम खतंग
yam maruin kan hing muda sang da pot ong ka haibi uta pandum gi life hing bada chang da biya da pot ukung kasi may isi nung shit yam general oya tu mi khudi mak chang ni okay kaisi kai de mathang si sumang kumhai gi maram da ko ke pamjab magun ohum sumang kumhai si de pamjab ong ka haibi ha de kari kari pamjai in khali sumang kumhai yu sumang kumhai yu aina nupi sabi amana tokthorokpa phajaba pamjaba miyam dubu aina pamjaba ama adigi potu makoina pamjari potu da aina aigi potu pusalaga puthokjaba adu pamjari yamna adigi word phajaba sentence phajaba ibirakpa aidi aina mukta buk tadriba khangdriba adugumbagi sentence ama maina irakpa se ngon yam pamjaba nungai jabu oi aduga masai ko ekto minari ba potuna yam nungai ba pot passing pina ba haidi even samna harabada aiga darun ga kwa maga oi pot ina musupai me am dum paraga sulai kwa adu pot ko bani si ina sum wakan londa yam chana ja bai tare almai adu frequency chana bai tare okay mathang si pandum gi phaibok ama su leram tar gadi phaibok si kari profession na leram no wal kari to biram do male ai phaibok ama leram tar gadi madu jagoi gumba saba yana hairam go do male okay jagoi artist yam no male okay mathang se kari gumba pandum se jail chang tar gadi ko jail ji thanda sang dre kana nom ga changmin ni khali kana ga changmin gen khali jail manung ge thanda nungai na bai tare nei thanda le bor chai na तसे ज्ञान तारे आमा दुना ते हराव रोइदो के जे जब बदम जमिना जे हाइ जे बो हाइ से तो हराव दो पोर ओइदो बिना अदुरि मिसा ओइना पुसले रोय आइगी नुगाइ दो बा तो पा खंगदे खोगी मतम लेन बि याना बा हाइ तारे जेल दो चंग बद मतम क्याम कुइना स ले दुना हाइ पोतरि खंगदे अदुगा नोंगिनि के तंगी लेगे तो बोइ तारा गदि आइ होय फोन सिना हाइ तारे सेंगना कोइ मोबाइल फोन सिना नेटवर्क तरि फंगन बिउ को नेट मैना हाइ जरगा फोन दो मनि पुसन तारे फोन ने पुसले फोन पुसन तार गदि आइना सारानि ममि लोइ वारि छाया ओके मथंग से pandum ki life ta wari mi itar gadi hari wari se lila wen ong san tar gadi hari ba lila si ki maming se kari thon biningi pandum ki life ta i ba lila mi itar gadi kwa maming kari thon biningi lila si maming amai tu thon bi ichili naw gi nushina ba okay ichili naw gi wari bi am leram dong male okay mathang si pandum na hujik ti khara dum mature ore hai tare ngasi gi naha ore ngai gi chahi tara trung ta ngari ba pandum do adu gi pandum du da hujik ki pandum jena advice ama piu hai tare gi hujik ki pandum na thaina gi pandum du kari advice bi ni adum hujik ki pandum lai pochida mamang gi pas chahi trat ki mang lai ba pas adu gi pi hai ta gadi focus to ba ina to goda ba lambi ma ina kai no kai gum ma mai na to ge na khano pochida adu gi pochida na अतोपा मैम चत तागसु अदुगी पोतर फोकस पिगा अइना असि तौदब यादे हाबिगी पोचे अदु हाइ वखदो लेहनिंग है तारे ओके मथंग जी चूज तो बियो है तारे को ऑप्शन अनि नि पिजगी अनि सिदि अमा चूज तो बियो पैसा मनी नत्रगा गुड लुक्स सक फजबा करम पाम्बी पैसा हम पाइबा नत्रगा सक हम फजबा अमा चूज तो बियो हुजिकि सर्जरी वर्ल्ड को मेन थिंग दी पैसा पार दुले फजत होई नत्रा ओके सिल्वर नत्रगा सना सिल्वर और गोल्ड ओके Hojikan shopping am tonai online dege. Shopping si Amazon di tau na hena pambibra, Flipkart di tau hena pambibra. Amazon da is pesa ina mak loi ga rani. Loi sonda sin le le. Amazon si ina hai bere mo delivery boy sing da kai no ina pot asu am lo si no khoi ai gi da mak ta gift ama katang ni pibira utana. Nei hak man gri ngoni ai lo pot na su khangi duni. Adu mo ina hai message sarang ngani ma torong ngani. Adu gi pesa da suru ga di ma. Adu gi pesa du na ha na le hore. Ai ngon da na khoi na ne macha ali story hadi kaino amatang kudol amtang PBU hai baina khoi leibo officer leibo lerang ni na kwa adu gai da amta hai daga smaina magi da mukta sam loi se ma bu ikai bu na ut poina kadam ta di PBC na smaina hai so na ina hai bini nok mi ne dum kai mayam secret amo hai do rab ne secret se hadi koi pandu na sak phajari ji gi fashion secret hai tare adu ai dikhara dum Amazon de se la mane ta okay social media में हम ले रहे को सिखाते हैं ऐसी अनिश देखी कर्म बच्ची ने भी किए कर्म पांबी किया है Facebook और Instagram
sum hainer ki Facebook na hena kuloi ba oi do Instagram su dum pai ba budi adu sum kuloi ki pot sina haidi Facebook do hojo do Instagram su mu ka hainer pa oi na oi ka dore sinu ai rak matang matang gi ba haidi generation lak ni matang ina okay honestly pukchil seng mana terka common sense am lai ba karma phain khan bi ani jimal ka ma choose to bi pukchil seng ba okay punchi chupagi hujik internet mathok yam taram na punchi chupagi internet free da phangbaga punchi chupagi cha na pose free da phangba karam phain khan bi ani jimal ka ma choose internet na chak punchi chupa cha ba phangba free food lifetime free internet aduli free food oi ba pha ma le free food na pha wa hoi haidi kano ngasai gi internet ki pot de yaw su dum koi dum ching bang mi na cha ba ha ba si yaw to gi koi hing ba ga tang wa na thoi de na kwa aduna hujik phawbagi oi ba sumang lila gi experience chaitra tru gi experience wahi pareng amma da tar wahi amma khatana haidok piu an hai target kamai hai bi sumang lai pota sumang hujik phawda sumang lila yaw bi rei na chaitra ma sure dana chaitra ma je sentence amma da wahi pareng amma khatang da samlap na hai bi wahi tari kamai hai bi ni ai se 2060 la yaw zarak pani 2060 yaw ko sina ngasi phaw 2019 phaw wa 20 phaw ba ila yaw zari sigi marak sida engonda pat ai am tlei zaki de aduga masigi sahi myam sida engonda myam ne sak khangmi na gi ba artist ama ka oi zaki okay oiri okay koi oza ama oina larik ta mo har de karma subject ta piram do mat ai sa se any subject school le tambo jo tam da bo ra school college tam na da subject or so en diam pam ja tak tok ke ga khan ba any subject obi any subject adudi jagoi oi ge jagoi oi okay jagoi yam pam bi ma le ko jagoi pam je yam na okay aduna mayam na hainai ne la yaw ba da dum jagoi pam ne matung ina di ko za bridge ne su kwa khang mi matung ina asin pi sa bi thola di jagoi ma yaw ni asin pi sa bi thola jagoi ma yaw ni mai tu babu ki audience ke potai tare jagoi se tum ha pa tum yaw ba soi de bida ko shin soi de bida okay project se 2020 ni hawda ngai ri bo 2020 adu hayeng tum holok ba se da chahi kunthra ka laga 2050 de makeup tholak tar ga di hek makeup tholak pada ahan ba u ge na poti thi ga to pose kari ho ma 2050 de makeup tholak tar 2050 de makeup tholak tar ga di kari yeng ge na poti thi dong ma matam du ne demand to ko pot thi jara ni dum hai bang amde kai pot thi dun gyan ta dre ba amde hai ha golok pada matam du da engonda khan bu wakhal do adu ina dum thi jara ni okay how gra bu punsi dagi ko how gra punsi ki tangkak macha ma khang hai tare nong moi beng mikup oi be adu mikup to amuka hengam madi amuka hala di yam ngai ni ka khanjab mikup se kari oi class 9 10 fine ngai ba any incident hoi wari am ka hai di ngai ba am ka libi oi okay hai adu ki pota is mai na bi sa phangi bedo just data ko di de jagoi ka sa hoi hoi hura la gi umdi mai tau gi bedo adu ni bi sa ba hogi bedo adu gi poto mo kan ai di mana ba pun ko pun am khang de yam ngai khai tare adu gi pun si do mo ka hanjala adi adu gi poto dum lei de leng si bo ba isa se ngasi bo ba chahi se adum 30 plus khar oi kwa adu ngasai gi han ba yaw gi se ko gi sumang la council na admai na popular award gi ai chahi tra yaw gi ai de award ka pi po che chahi tra yaw kai si chui kai se isa da sum ka khangau de duga still ai ngasai gi dum yang oi ga dum wakhan che lei ba do admai lei sei okay ngasai quick fire gi question marak ta pakum pi bi ta isi naw de kari guma lila je kai maming thomin hadi isi naw gi punji wari nai bi gi na isi naw si am keno wari jam nung sibele ram no wali isi naw gi ji tang hai bi ram family ge pot isi naw nu shin ra ga di samas ge potal hadi so koi gi society da kwa sai gi imung amada mai na phajana machin naw mo bi gi nu shin ba mayam du lei ta ra ga di aina ma charu matam du sum sai gi imung du de gi mai na nusinabagi o pota mayam thola abanina thena ga do mi sing du su alphabet advice phangani adigi aina phangi be advice tu mi du na mu atopa mi am da mu share tor ni admai ta ga yam khara peaceful oi ba admai na aduna asa punsi wari do hadi pandum gi punsi wari da ibli razi isinau oini habni na isinau do hadi punsi wari da punsi da sing ba hadi adudi pandum gi iche pandum gi yam ba je moi mamim so haibiro mo duga oi maram da nga wona I wari tang haide kamai to rakhi ge do pandung gi sinau ga kamai loina rak kamai to ko tang haibiro kan ai gi yam ba ko che di yum pa le ngang ani lei re yam gi ming na dingku adigi che gi ming na rita
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯉꯩꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯔꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯕꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯨꯝ ꯀꯩ ꯄꯥꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯏꯆꯦꯁꯨ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯗꯥꯁꯨ ꯃꯦꯆꯤꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯂꯤꯂꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯟ ꯃꯇꯝꯗꯒꯗꯤ ꯎꯅꯗꯕꯒ ꯐꯪꯗꯕꯒ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯒꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯩꯇꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯠꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯥ ꯑꯃꯒ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯒ ꯎꯅꯗꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯁ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯅꯤ ꯅꯪ ꯆꯥꯛ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯇꯤꯐꯤꯟ ꯑꯗꯨ ꯊꯝꯃꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯣ ꯈꯣꯠꯂꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯏ 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 ꯐꯃꯨꯡꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯨꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯨꯝꯗꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯁꯥ ꯃꯥꯏ ꯁꯣꯛꯆꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤꯁꯦ ꯈꯅꯥꯎꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯜꯆꯔꯗ ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯆꯠꯆꯔꯨꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯇꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤꯡ ꯋꯥꯠꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯤꯂꯥꯁꯨ ꯆꯠꯂꯨꯔꯒ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯆꯠꯀꯗꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯇꯨꯝꯕꯁꯦ ꯋꯥꯠꯄꯗꯒꯤ ꯂꯣꯛ ꯊꯨꯡꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ Okay, Silchar takpiri. Kui mapan dasat pagi kui kena lila tour set pase. Not only kui North East katan tanah India ke te mafum sini jom calam dong balik. Adu ki kari experience nung aib lagi tang thambi. Experience nung aib mayam chatle kui Sangeeta Academy ki potan pi ki thamoi handa ki coming February date 3 su Delhi kani aduna Bharat Ranga Mahotsav International Festival. Mamang su Bharat Ranga Mahotsav chakki chakre adu duna muka place na Antigone haidi adaptation tawbane spokeless koi ki Greek ki tragedy play am khakne malem nganbi haidana mamang su malem nganbi adu potna koi Gujarat tawbane Ranga Mahotsav se handak amka Delhi la tabane adu handak ki pasadi ngasai gi kano malem nganbi de yaram ba artist khara tare ko adu pot khara handak kainare banina mamang gi da koina satki ba kano se nupi gi thamoi ojam nau bin bi bin su adu si sana ga doine adu pot atopa yamung artist na tona sabi ram role se ai gi friend millennium nam ano gi na ke ba marom de ge tare mana sa doine ado nupi gi thamoi su adagi ngasai gi ahan ba chaluba koi malem ngan bisu koi ka tare ari ba matam gi Manipur gi puwari gi wari sak tak pa dumba lila oi duni ko adana si intentionally choose to bra hai sum makal koi Manipur gi culture ta hoba ya ba ari matam gi wari ta han ba ya ba dum makal gi story si utpana phai na uturi bra koi bujikan gi ano ba contemporary hai tare ne bujikan gi matam gi wari koi mapan sal utri se hadi maruina bhararang mo sab ta utri se kari hai bini bujikan gi potna koi sanali lasna dum sina koi ke hai samajit play hat ko aduga asna kan chatra ga koi marui na focus hoise traditional digi koi gi folk room da main chang bo kot koi ba natraga di moi atop koi sit sanari bali lamung se sanaru tar ga di ai mo koi oi potami ta dum pungu du u le ko chamana u gi ni hai tare aduna asmana sigum bali la se adi sanna ba se china mo koi da kana tau yin ko ina duka moi na khwai ding ai se koi pi sa throk pa se aduga kamai na moi shi kamai na moi wa khan na pi ne dum nei du ne adu lura ka lau tu ne ko jinu pa ne na adu moi ngak tu ne aduga me how ring ai di moi changan de ha bin ko gi makeup to bu ko pa mo to bu ko do adu moi changja ge camera am dang kap che ko ke ha sia wi dum adu ka phan be yawe adu hai di ko gi dress up to ro kan hai ta ko aduga kamai na know how to moi na hai di kamai to ro ko pi oi di no kamai to ro ko nu pa oi no sung ta tha da bo do mo koi da adu tha jana ba hai dana koi la loi ra kai ta ko green room sang ko gi mathang sum si do rak pa do hai ta ko adu di osmai na oi ba sa ni ko na na khale do moi prang nga hai di any hoji pok do moi compliment hai tare hoi compliment yani feedback ka no ai ben kari hai bi rak pok di as adu di yam na thagat wa hai mi am hai de kamai as ai koi le hori bas minus gi pot le ri ba heroine sing loi le hore adu ta hore adu kamai na isa na makeup se tau zabra tau zai adu artist amu ai ba pot ya amna asi makeup artist pura sa ba di samlu tau zai nga ta ne ba adu makeup su isa na tau za ba ni pi su sai hoi du nai mai tau pa moi mai na hai di thagat wa hai mi am pi re du gi di maru man oina koi ni pi sabi sing sai tare kwa transgender sing sita maru ado jagoi si am pam jari habni na ara chalaga jagoi adi lila ga je houding adana ta loer kan daga jagoi gi performance to ngan ut pagati adu di taseng na yaudre adi festival le moina to buni kwa adi potra lila de yaujaba jagoi kwa adu to bun na to podi to adu koi sumaina epic story hai ta koi ari bam matam gi koi folk stories hai folk story da act to basiga basiga ni modern gi to basiga ani sida hena lu base as an artist amoina perform to hena lu base karam oi bi folk play na oi haidi section to dia haidi magi ngang ga da ba khoi gi dialogue ki oi ba delivery kwa dialogue tuning
ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎꯇ ꯍꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎꯇ ꯂꯣ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯈꯛ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯪ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯣꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯗꯕ ꯂꯣꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯥꯡꯉꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯥꯡꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯣꯠꯇꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗ ꯉꯥꯡꯅꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯌꯟꯁ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯣꯗꯤꯌꯟꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯌꯟꯁꯅꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯛ ꯐꯣꯝꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯝꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯨꯝ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯐꯣꯛ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ 100 200 ꯆꯥꯝꯃꯉꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯎꯠꯄꯗ ꯑꯣꯗꯤꯌꯟꯁꯅ ꯄꯥꯝꯕꯁꯦ ꯀꯔꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯧꯕꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯇꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯃꯥꯖꯤक ꯄ꯭ꯂꯦꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯐꯣꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇ ꯃꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯧꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯑꯥꯊ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯅꯣ ꯈꯣꯠꯅꯤꯡꯉꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯋꯥꯅ ꯊꯣꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯣꯗꯤꯌꯟꯁꯀꯤ ꯄꯣꯠꯇꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯂꯧꯁꯟꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯂꯧꯁꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯥꯟꯂꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯂꯨꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣই ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯇꯝꯁꯤꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯋꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯔꯣꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯁ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯝꯒꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯇꯤꯞ ꯐꯦꯁꯟ ꯇꯤꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯈꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯇꯤꯞ ꯐꯖꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯠ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯤꯌꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯁꯅꯦ ꯁꯦꯠꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯗ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤꯗ ꯐꯖꯍꯟꯒꯦ ꯂꯪꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯪꯍꯟꯒꯦ ꯄꯥꯟꯗꯨꯝꯒꯨꯝꯅ ꯐꯖꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯦ ꯇꯤꯞ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄꯁꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯗꯕ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯋꯥꯠꯅ ꯆꯥꯗꯕ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯇꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯟꯗꯨꯝꯒꯤꯗꯤ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤꯅꯤ ꯁꯤꯖꯟ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯇꯨꯝꯗꯕ ꯀꯣꯡꯒꯥꯏ ꯆꯥꯗꯕ ꯀꯣꯡꯒꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯔꯤꯅꯦꯕ ओके पांदम याम नुंगाई पांदम ngasi lem bitu ngasi ki sere night thorom sibu mapung phan bi ba nuai han bi ki damakta mapung phan gi damakta success on bi damakta पांदम बु अरु बसिदा थागा चौ फोंदोक चरी अदुगा पांदम gi लाइफ ता हंदक चै उट को दरिबा मथन चै को दरिबा लाका दरिबा करियर से लाका दरिबा लीला मयाम से फजा फजा पा रोल मयाम फंगो बिउ फजा फजा पा मयाम तो बिरउ अवार्ड का सब मयाम फंग बिउ है तारे सिगी विश इम्पैक्ट इसके मैकेट पिजेगे थैंक यू सो मच बसला पजरा दिस इज लिकला टाइम लिकला की मैकेट याम चंबा खुदो लमखक है तारे गिफ्ट हैम्पर अमति वाउचर से पांदम द खुदोल तम जगे दीपसन थैंक यू सो मच दीपसन थैंक यू सो मच मसिन ngasi gi Saturday night show gi thorom ngasi gi edition ase karam to bi ko de khan bir pu yagani khoi melai dedi impacttvnews@gmail.com natraga khoi Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to biraga comment about the feedback tha bir pu yagani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off Kurumjari